mongwaledi pharephare wa ANC yo a fegile go maemong a gagwe Ace Magashule o tlhola a fentšwe gape kgorotsheko. Maiteko a gagwe a gore go fegwa ga gagwe go phumulwe a foloditšwe ka morago ga gore kgorotsheko kgolo ya Johannesburg e atlholele kgatlhanong le yena. In all the circumstances, we would make the following order. 1. The application to strike out is dismissed with costs, including cost of 3 counsel, which costs are to exclude the cost of the duplicated documents. Pijana bekeng ye, ANC e boletše ge e nyaka Magashule a itlhalosa mabapi le mantšu a gagwe a ba boletše go kankantla mafelelong a beke go feta. Magashule o fegilwe bjalo ka mongwaledi pharephare wa mokgatlo ka Mei, gomme ga a dumelelwe go bolela dikopanong tša mokgatlo. We will be asking him to explain himself. Kgorotsheko ya tlhotse gape gore lengwalo leo Magashule a le ntšhitšeng go fega moporesidente wa mokgatlo Cyril Ramaphosa le be le se molaong. We are satisfied for the reasons that we have given, that the ANC constitution is consistent with that of the country, and that the decision to suspend Mr. Magashule was effected in terms of the ANC constitution. Go le bjalo, Magashule o ikanne gore o ya go ipelaetša ka ge a dumela gore kgorotsheko ye nngwe e ka fitlhelela katlholo yeo e fapanego le ya lekgono. I'm appealing the case. We are appealing. We have a tight case. We think a different court will arrive at the different decisions. Magashule o na le matšatši a 15 go dira kgopelo ya boipilaetšo.